March ni kwa sang ni som ni paruk ania Trump hian he indonaah hian in Europe ram te hi anron telve turani tin abeseya aphutani amaro chu Trump tele Europe NATO te kan ti mayanga thokho thin ania amaro chu he indonaah hian in NATO ram te hian in Trump hi an pui thadu tet lawa he thil hi chuanin engamoni hong thalo tak ani theidoni na langa hemi chungchang hi kan react main zo stream app hi Android mobile application ania Google Play Store train download thei ani ti chuanin Android Smart TV he app hi aman thei bokani he app hi hianin mizo tonga le lin sa movie kan duangang Hollywood Bollywood ke drama serial engkim a en theya ti chuanin zo stream app hi mizo rama chuanin subscription le pay per view platform in kom masaberania tin kan subscribe na man mil zelin zo stream a hianin account te point share thei bokani chuwang chuanin zo stream app hi Google Play Store atangin lo download ula Android Smart TV aman thei boka he app atang ngei hianin mizo tong ngei in movie hmunam tak tak in lo en theu don yo le kan rie kang yo The war with Iran is exposing a major crack inside NATO. NATO split over Iran war soi tong hanin NATO ram te hianin Trump hian puidu tat lo mai ani Ukraine country NATO ten Russia an hlau zia po country ti chuanin Trump puina an deal Trump na ron pui thin amaro chu hei Iran ne nan indona hi chuanin NATO te hi tuna hi chuanin a ram tam zo ka hi chuanin thiar film tat While the United States and Israel have launched strikes on Iran, most European allies are refusing to join the offensive. Ne country ni Israel Trump te chuanin Iran an be na salutuk tuna hian amaro chu ram dang hain telve du tat lo Iran has repeatedly targeted American assets across West Asia. Multiple US military bases have come under attack from Iranian drones. Iran in an drone mang hian in Middle East ram tam tak ram sang sanga United States sipai han military base te hi abe na sa ni drone mang te missile mang ten abe na sa ani hei country chiat na athleng na sakhop mai Iran a chiat na athleng na sakhop mai a Middle East ram danga US military base te pon khating te pok han chiat na han tok na sa ni an ti chena sa ni Iran lampang po hian ti chuan Iran hian in kha mai khan ni lo tu na chuanin Middle East a ramdang te an oil refinery te hengteng te po hi an ti chiat sak than to ni tat mai na Trump was expecting his European partners to come join his war. Trump hian in an Europe ram thian te hi hei indona hian in an ron telve kha abe sei ruwe de ni oma ne Instead, NATO countries are limiting their role to defensive support. amaro chu NATO ram te hi chuanin Trump yan puidu lawa ei defensive support an tia Trump te an invent heina turatan khanin an pui ve ni omania a offensive ava be lama kha chuanin kut kha an tho ve du vak lawani Europe ram te hian Intercepting Iranian missiles, sharing intelligence and protecting bases in the region. Drone te missile an ron ka te hi Europe ram NATO ram te hianin an lo intercept puya intelligence poimo tak tak Trump athena hianin an share boka amaro chu indona va zuan lua va be ang taka kha NATO ram te hian an ti du tlat lo But they are stopping short of actually joining the war, and that is infuriating President Donald Trump. Trump ngai dan ni vak lo hemi chungchang hemo Trump has publicly slammed European allies, singling out Spain and the United Kingdom, accusing Spain ne United Kingdom te hi Trump hianin am enge aron mention chiang bi ka ni them of being very uncooperative. Trump thopui har sa ti ni Spain ne United Kingdom te hi mo even mocked Britain's leadership, saying this is not the age of Winston Churchill. Winston Churchill hunani to lo tin Trump hianin Britain Prime Minister hi lo musit to nge ni ha lo deu so to ni ti chuanin nimin lama te pawng ka ron riakin ka ria UK Prime Minister chuanin kan aircraft carrier kan ron tir ve don emni atia ma se Trump hi chuanin angai to lo ne na kan chang to atitat maya Trump ngai dana chuanin US te hianin ne na an chang to ni o mania maro chu Iran lampang hianin rei tak US indo pui antum ani I'm not happy with the UK either. UK la ka pa hen ka lom lo ani ate ni ti ve de pung maya Trump hi chu That island that you read about, the lease, okay, he made it for whatever reason, he made a lease
of the island. Somebody came and took it away from them. And it's taken 3-4 days for us to work out where we can land there. It would have been much more convenient landing there as opposed to flying many extra hours. So we are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with. UK ลำปังเฮียนี่เนี่ยมันนี่ทอนนะจุ่มนะเวลาที่พวกเขานี่บวยนะอันเราเสียมันอย่าง United States ลำปังเตะเตะแค่นี้อันอินโดทอนเราจุ่มล็อกเทยระวังอ่ะข้ามีจงจ้างให้ทรัมป์ประกันรอนสวยชวกนี่ก็เสีย Spain has taken an even harder stand. Madrid has flatly refused to allow the US to use its military bases for strikes on Iran. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez summed up his position in 3 words: no to war. Spain President ฮิจวนินPrime Minister ฮิจวนินอินโดก็ดูแล้วว่าอินโดฮิก็ดูแล้วว่าที่ท็อปไม่อะให้บักเฮียน Middle East สเปนนี่นะmilitary base นี่เต้คิดอันมันนี่รามาปอนี่ทวังข้างขัดจังUnited States นะอิรันอาวาเบย์นะตูร์อังค่ะข้างเอ็งมาที่อพัลแล้ววันนี้ขัดยังห้อยซองค่ะสเปนลำบากเฮียนพัลเต็ดแล้ววันนี้เฮ้ที่ระวังเฮียนี่ทรัมป์ประหารลุงออยโลเลยให้มีฮิจูวิดีโอมาสลามาบอกกัน react We must learn from history and cannot play Russian roulette with the fate of millions of people. มีตั้มตักกันไงตัวไง history จังแต่ปนกันอินซิร์ฟินไงเฮ้อินโดนีเซียที่เราวันนี้ที่ท็อปไม่เนี่ย Spain Prime Minister ที่จวนมั้ง The powers involved in this conflict must immediately cease hostilities and commit to dialogue and diplomacy. Germany has also made it clear it will not join a war against Iran. โอ้โหเยอรมันลำปังปรนตรงสวกอันนี้จวนอินซิร์ฟิงตัวอย่างอินโดปุยปนีน่าจังคันอินโดปุยปนีน่าคันเนี่ยเยอรมันเขาคันอินจูสเขาคันสวกเจ้าอันนี้กันเสียดขโมยที่จวนอินฮิตเลอร์เตสวกนูคันเฮตาปาเลสไตน์ฮันนินอันรอนเทงขตาอันนี้ที่จวนกันเชื่อคำมินัวที่ล้มด่านขัดจูปาเลสไตน์ฮันนินจูสเขาคันลูตาที่จวนปาเลสไตน์รำคาเตติลอิสราเอลรำคารอนเลียนติลไม่ยันนี่โม France too is walking a careful line, deploying warships and fighter jets to protect its interests. France จวนอิน aircraft carrier จูอัติร์ชัวกะอามาโรจูอินโดตูร์นิลวินอันมานี่ France อินะทิล asset ปอยโมตัก infrastructure ปอยโมตักอันในเตเละทิลดังเตปอนยังอันซุ่มโดนนะลำปัง economy ทิ้งอินันยังข้างลำปัง protector อังคานิน France จวนอินอันสิไปเตอันอินโดลงเตขาตีร์ได้ไหมนี่But refusing to endorse US and Israeli strikes that it says violate international law. อันนี้ปน international law ด่านอันบอดเสียนี่ US และ Israel เตเฮียนอันที่ได้ไหมนี่ยุโรปรำแต่จวนมั้ง Although President Macron has said that France will be increasing its nuclear warheads. France ลำปังเฮียนี่กันนิวเคลียร์รัฐถ่วมเตเฮียกันติปุ่นเบลเซกันติปุ่งเบลเซลโลนี่เตี้ยนี่I have ordered an increase in the number of nuclear warheads in our arsenal. To put an end to any speculation, we will no longer communicate on the figures of our nuclear arsenal, contrary to what may have been the case in the past. Nuclear รัฐถ่วมกันในซาตเต้เฮงมากันสวยชวกต่อดอนแล้ววันนี้อามาเราจุดตัวนักกันในบ้ากันตั้มฮีในเบลกันตุ้มเตี้ยนี่ To be free, therefore, one must be feared, and to be feared, one must be powerful. To be free, therefore one must be feared, and to be feared, therefore one must be powerful. Kan zalin thainan, kan hlaw mangay min hlawangay. Tin min hlaw don suanin kanin ti chakangay. Amahan real ve wordplay chule. Even Britain, America's closest ally, is holding back. London is allowing US forces to use some bases only for defensive missions, while British air defenses are intercepting Iranian drones and missiles targeting regional facilities. But Britain has stopped short of joining the offensive campaign against Tehran. Britain lampang zogan siya offensive lampang ay mazo defensive antinan Iran na drone missile ron ka subang chite low intercept ka Britain chon in antidu chawani abaka ka chonin and ay engmanin rol dulo. Family and friends of those who are caught. Hey, kan share reng tur chu amak lutuk khovela hian mo I ram leilung ho sakna ni nga de ram te hi an buai zel amak lutuk in cheve mo entina to na te po Iraq te po an buai to an tria Iran a buai mek Ukraine te po I ram leilung ho sakna ni nga an buai tho tu na hian Venezuela te po oil reserve tam lutuk na ramania an president an Monday
mo khati hanin Africa rama te po engmon ni ram ho sa deu I leilung ho sakna EV ei car electric motor khati ang chi vela ta na battery siam chona tur nei ram an om chu mi ram po chu abuai amaklu to khovela hian hetiang ram leilung ho sakna nei thadeu deu ang ram hi an buai dai zel maklu tuk enge man le om ziate I mithen khat hian khang ram leilung ho sakna khan id lu tukanga chu wan chuanin khamiram kha mirama hanin buaina an siamanga khatian buai lai khanin anin sum le pain lo hlok pui don nge a chu ka hre chuang lo amaro chu ka hre chun chu khovela hianin ram leilung ho sakna ninga apiang ram te hi a buai pola hen an tang hi nge mak lutuk